Ashafo ni adofo mi mo bibia akwaba e de by emergency Ghana TV eso ni amansan age e de atumu na busua enne mi woye maame bi e wo yanim ha se ya na anu ada ode na semba be tumpanifo anim se oni ni kunu akasa ba o montem e ma we bo ni nyonku dua we nso bo we nso dua ama enne amino kasei be me yanya ni ba bi ko na so asem a asi e wo ne okunu na busuafo ntem no enya asem ketwa ene ya to nsa afra busuafo yi mama ba bepie mu ase oba ne nso busuafo ewa hase ya yehwe asem ne apene pomasibre eno tie asem ne mepese obeka mhoni akọ na afia ha ko tie asem ne mu nchiremu na ye ba na wadwe nchire kakra wo no de ato comment section ho no e de amame na afia futu obi anso ho ya fa e de etu ye ho efo ka me ho ne enko ne nkonkotie embra sisia mame ubetumi akasa kese ya mame pa me ba chan ujidi me ba chan because asemu hia wan ka mambo a me ba chan yo adanu nkomo a wode bobo ye no bone tofa die na wode bedan ye ata da mi na ase last week me ba asema wa no so kasa nti mene me kunu akasa manifi ti ko ya ye ne bai woni ukunu nya akasa wode ye ho pacho me ba cho okofa obabi ana mane ne ya akasa wo ana onu ni bodua ana msume boy obodua sen pacho obo se di wedding konkonsa de kire me se ne mpena ne maame odi ne a oba ne ya maame panyimu ba cho etemi oi ana mesume ka se nde wo so ni mi se o mpena no na wo se nya wo mpena no so dia de maame no so ite nyina hini nsuo nti ono de wu je nyina hini nsuo ana wo so de ono so je nyina hini nsuo ba cho o se de wedding konkonsa kire me se na ono ne mpena ne maame wo de nipa kura nyina hini sase ana mesume ka se wo so ni mi se o mpena no na wo se nya wo mpena no so me de oba no so ite nyina hini nsuo eti first time ana de unse ukuna twempena no me ba cho on de se time ya we tiade na we hu nko na obodua ba cho se de yen se wako han de yaman maame na woti ana meme de menenete ntabodan ene me man nti eno nso na ma me bufu ye se me no wo ye adwuma wo ni ho a me ana me ye ti koku nwa so wo ni ho a me do koku ase eti koku ebo etu koko ni na bebuo ewo ana masesa ni na de akokali wiwi ana matwa de receipt na omtwere maame uni ham twa receipt na mde aseno ni wo se ampa koko ni esi ansa na magiska na masa process kana mde ni esi na osa aye no kore nti oje receipt ni scan esa eye no kore ti na wa kire me de me ono no timi maame kora ase ni bia ma ni fiura na mde ni de akotoba ti eno ati na oye sanu ena ma me bufu ya me se e ma ono su bodua na me so me boy okay nti duabo na chi no den ne kofa ewo ni baaye me pa cho duabo na chi no ena ne bla ate na obebisa me ena me kire mu kire no to ofre ne ma ne baaye nti o baaye na okọ ade che no okọ no nti o firi o baaye no ka te me se one ne bla pi ena me suyo to o firi ono mo baaye no ka te me se one ne bla akwa hwehwem ena omo se ebufu na mde kaye nye duabo timi ma dwene ye de enfiri na sa be nya na kunu ti ase na o ti ase ti o ka na mse me ndindi ti ma me de asem ne koda me papa ketu ena papa ketu afre ne o bae ti ye kani na no se enye no kre eye ntro ena omo dada me ba esem ne de ebi wom ba ebini nti e ma ye epsa ba efi nti e honom no de ye wo ho saa na eno ati na ne bla ne so san ba ese eye bufuo ena me bufu ya me kai ti mini ani ni de me bodua na me boy ni enye adwuma anti o ma o mu bodua eni nyina age so wani ansa na dua na adwuma se saa na ne bla ne be kai okay nti onum na ne bla ne be kansa me de man sie no se hwe na ma fa asem ne nko ba bia na me se asem ne de koda me papa ketwa nti anya ha ana obeka tell me say nye adua na ye boy na ebe ye adwuma na se enye adwuma okọ hwehwem ne nyame ne na koy nyame ne busie ni na koy ono no boy na mso me yede me boy no aso hia na ma fa nko ba bi no ma na ka se me dia koda papa keto na ne buofu no se sadia okọ na me kunu se o mesi yede nko no opie koy nti ye ko papa keto no se enye adua bona ye ka na papa keto se ne oba
hwehwe manye duabo na wama ne so ate duabo so so a oma na so nye de enti nti oba ye na chiri me ka bia na osinye duabo e ma me sister kwa me friend me sister mo bo mama ne no me sister de me mfa ne ko ehifi na o me de ne ko ehifi o me ma ya koda ne duan nye sa no ati na bibisi a ye be ka se ma bodua ye de akunu nti onum na me satam na ma wo ye be yesu ye be to madi na inwo bi ho ma me no so dwon ne kuro ni bi ana o mo be ya do ye ma me na ka se asema ma me ne ka ye no nti me pe ma me ne doye ana o mo frɛ ma me ne ebisa na ma me so tiretire nti eno ati na ma me ne frɛ me ne ma me ne nyina na ekohia ye ti ehia na o mo bisa na me kama asem nyina ye de e kire ma me e wona mo bisa ma me ne sɛ no kra na asenye no kra ma me ne sɛ asem ya me ka ne de oni anu yi bia obeyi anu ama me e no kra ba me kunu ka sɛ enye ne mpena no a oboa ona me kunu tra ye ne 2 years ni na me kunu ye bibi ena oja no nti ye bibi na ma wo de eja na me ba otubu na me no chese me ade ba ku me enu bi na me bisa ye nim se enu anu muslimi fo de mu dia ni Quran ena fe se mu ye azumi mo sori nyame enti nkakra mo ni dua body enka bari akese da montem ana wo frɛ nyame we na guti kwa wo frɛ wo kuru nso frɛ sa enti kremoni ni dua body ma me bi so koye den o ta bo me pa cha de bi so ono no boy ena ma me fu ya me so o bo ni bi enti me pesa butwa ni ntienti ana me kwa abusua no ho ene de o mu ani na me hunu de ekọ se den na esi be ma na frim wo frim wie ye no den na esi me pa cha wo frim wie no ada na o mu wie no ta ho ma che na o be frɛ o ma ekra na me yi video me bi me tu bidie na me ana o me frɛ be 4 to 5 mo na ekoe di okohia ye na o de to ye nim na ye nyina yesu anti e ho no ma na me frɛ papa keto ane bo na mane sese na ye de esi nti be 8 to 9 mo na papa keto ane bae ti mo ho no ma na me sister be frɛ me se papa keto ane friend me koya me kunu panyin ba ko ho no mo se ewu ni de o mu di ka hu ono no ko hwehwem na okohu ye why na kaza me kunu panyin ba ko oso ono ko hwehwem na ohu ye na o frɛ ne bla osire mbo na mane no oso ono so so ahu nti ba me kunu omummu omu nti omu nja omu life ma omu na ama we nyina ye de e ba ye no mo ba ye so so omu afa bu aye de ama omu nti mi nka nokre ana am so se duabo no o te ya o be bisam ne mi kirekire mu kireo wa nkasa na wo sa ba se nye duabo na eye bufuo na me de kan ye nti mi ma dwene frim ye kan ya ma na te ase ma ye ye akoda ni dua nti we nti na ye de ye kan ma ye koda ni dua nti ye da ni dua ni de mansa mbo na adua wo na chibi no so yo ba ye ewo ni de efiri ma ne ho nti e ma ba ya sa no ndo kan ye wo se efiri e ma ne ya ye wo fi ho no ha na am sa ko ye nti wo san frɛ me back nti wo frɛ me 4 times nti de kan ho fo no na papa ba ko so kam papa keto em na papa ne se na me ye ne se ebia ye koda ne ye ne anye yi nti na ma ne ba sa ana me se ye koda ne ana papa keto se me san ko na me san ko wula de ti mo won ma na mo frɛ se omo frɛ me wa himfie ye nko nti ye kwaduru hon ma na me tiretire ma asem ye de e kire papa ana papa ne se nde sa de ye koda ne dua na me kunu panyin ka sa de ebia nka ye omo mienu ne dia ko be ka se omu ka se ye krom ono oba ko wo mpata no won ye de wo mpata ne ntina omu da ne dua na anye ye ba omu nipa ford ye we de ono wonti bi da ono omu se ye nkoda ne ti ewura efi won na papa no wo dem na ye ya ye wura ne ye wa abontene na papa no wo dem wo kasa ya nti o wie no den no kai so no ogbo nsu di no wo kasa o kasa kwa ana no ye bibi a twa se o da ne dia so o kasa yes o da ne dia ba no wo dem na curtains esi ade na esi den curtains nti mere na me ni dem ho nti ye na ye wa abontene nti no wo dem no den house say nti e ma o ba ha da di kai ne nso wasa ba eno na me beti me ba to de am ne say ye koye ye ne ba me firi me papa o ba ye no me kunu pe ni ba say
omo beje ne bank notes e na mi ma ono mo je hwe no sa de mam se menje to na mje to ono mi sa me se no obi de ne ka na mse do ka ntem so obi de ne ka ana se obi ka ana mo se do sori ko e nti ye ado ani wie no me di ka ko ja omo ana mo ba ye nti ye ado ye ni ado ani wie ye no e ma kasa ba ama me kunu panyi we pega me ne ma be hwe gu abontene woni ama bensa mental ne ba gina pega free dem be hwe gu abontene ena me sister mu yi me ne ma ena omode ko ena e ma me busiafo ne bi de ko te no achi na me kunu panyi pega ne ma ne be hwe ye no ti me sister mu amoka ho no ena yi me ne ma ne ye de e ko ye nti me di ho 3 days na me ba omo se me nsambla ho no nti mba ye de omo ye ni nti manda me twom ko me papa mo nti ehonum na mkotena ya nti nkura ne ba honum na omo kasa ni ya ma nkura na sako nti omo ye nkura ne ba wo nchen na na nkura ne wo be ma na busua ne nchen se eba omo je papa yi je nkura ne nyina so omo o ma nkura ne ni machi nkura ne say omo ye 7 to na papa yi wo say me pa cho 14 years the last one also was say me pa cho afa na wanya afi nti oje wa fe ba no so kan me pa cho de ba onde no o chemati nti me medical ko nti akira me sister mo be ko no ena papa yi tem kra ni nyina so o ma mo nko ena o pega me ne me be hwe agu abante no yi nkra ni nyama nti den na wo hia se nti ya ba me ba no ena papa keto se o mo beje bank note nti me ba me mfa nyama na aka ne ye de e ma o mo na nya sa e bia eduru so o mo amoba so o mo beje a na asa de kasakasa foforo ba o mo mpe ne sa bi nti me ba me mfa ntom papa keto eni na ye mfa nyama de aka ne ye de e ma o mo timi ba na me ko bom papa keto amane nti be ni 2 weeks mu na o ba e be bo tu kura na papa keto emenya misa na no asem den na wo yenti a wo ba ha den na si nti o mo wo ba ya me de card nyama ne ma o mo no e na papa yi so waje me pese me tena ase ahwe me mana me nsan ko sirim ana me se me nsan ko na me ne no e ho na ye kasa e no wono no ye se minim se o no ye se o de dan be ma ya na da tinam de be makotana ho no ma ebe ye ne ya nti won fa ma ye nam so me kura mi nka se enu nti na me de ma na ono ne je ne niema na obutu moto no o be ko no ase enkola no se ka me se me nkotana sirema enkola akola yale a hwe na ma mbo obi amane ti me ne me mba no omo nsani omo nani omo ncheke me ne me mba ni bi na won so minim se wo hwe me niema no waja awale no wagu nti nkura no so awosa de omuma me ne de menti ase because sisi abibi to akura esa oba wuntimi ndi ade na ability ya guy wasi me misa o se ne krakra ne sei ne krakra ne so ka se nkura no ono bibisi a on hwe nkura nti na me de ne bae eno ane wo haw me pa chan se bibi to me a e bia se bibi hu ani a me papa kito betima gina so asie mi na se bibi to me ba wo ka se ono BBC ama bia na mamba no so no me ko abeka se odika kan enti hwe hia se wo ka se me pa chan because the producer catch a minute the wo kan the difference wo bibia hia se wo ka se wo ne wo ma no mu ba samu a wo nim na no ane wo hawo me pa chan eja wa ka sa ade na wo kansa fi sesebi so wonu etia se oba wone no awo memu nsuni wone na bre asem bi na aba enti ekoba se wo kasa asem to wone ne mana na se wonu ya no ko ntimi ahwe na chi ya ma no acha meya no anka mbema mase ne kura di kan aka sansa na anka mema bem sa ade wase no wonim nsem bi wana di manim ekọ fie ho sa pacha ti de na wo pese wase ka senka woman kwan a ebia nko be chire ma da bi kwa adu a wono de abo wunti na ma ba wo straight se wo senkola no me mesi me nsan nim wo ho nti gambesa papa mase ono ne papa kuma no me mase ni me feel se mase nti won ne be ka chire me se yenko fie na onko je na o mase ne se mame ena me di nanim me di na chikoy ne ono jifri oba ekode ma nti bibi be firi ho abakora we ne me pese wo chirem ansa na me wo anu bi ya ma yia no me mana chirem but me chire se nchire nyina so be na wo gina aye nti e ma wo ka se wonne ne ma no koda ne ho ba asem a ma obi a mebo wa mane ho na nka me peti ansa na buku ni ade ne nyina wo se ebia ha no se sas ada mebo ma ante ne sa
wase bibia ha no se sa asem no pote no me de na menim so wase ne ma na amoye gu abonte ne ha no tu amutu no ne na japade. That was what I heard. But say wadane no say emu bia ni we ha no se wo se one ne ma no ho ba asem ana ma menye sa enti wo kukun ketu ani boni din na ka de ha wo no kire no na fe mi sa no ba cha sebua de ya ne se wo ka say mere me ma no bibi to ya wonsani wonani hwe na ma mbebo wa mane eno na ye me ya na japade de wo nkwa na wo ade ti ehona hia me a de baye Eja fe what ma se na sinti wanka nko Matias ti afe yenye nko nin kuro bono mo ka se ko de no ma ya ne mo betna ya tna je se me de ne de ekosi yes sir and on no yes ti dem de wonko den ti necessary okosi me ya mamra na ba bia mo ti no ho ya dia enti da me busa se dem ha no da wora no be ka so wo jeni dan ya ye fa ne na o se obenya sika ha dan okay so ti dan na o ti nyo na bi ya tabo da bi no ma bo so me ha obi dia ti me busa se da wora no be ka so tu free ha na fa me da ma me ha na obeko na o ya se obe sai dan e den kola na ko ti dan ko ma me ka sen kola na de ke ya o ti ha na se o ni se won te ye te dia fa kola na ma me na me fa o mo yere enko sire yin kwa e be fa so e be hwe mba wose da bi ni kunu be wu no wose ma ne ba bia nko obia nchen wona ti wono ti wose akola ba kokora mba abusia nchen na waje o ma firi nchen a de na me sa be pe wo ho bi mame de wo kire mote me fa cho meti me fa cho se me kunu ti ase no obi be pe akola no wose o ma me wu ye no mo soso because o manfo na tete o mu ya wa onu ne fama be pemene no kaso de ne ba ebe mo obi a no oboa me bo we nye obi papa yi onye obi me pacha oye ukunu nua ketewa me pacha ukunu nua panyini me pacha ana wo no se wo ye kunafo enkoda bebregu so ti se ukunu nua panyi ba se wo je nkoda no bia ma ho aha wo a oye obi die nti na mpese nkoda no bi beko ma ono wanka se ono na beti akra na kohwe no wose me mfa nkra no nkosirim na me kona akumafo no ebi beba betete nkra na kwa no obeti biako no majame meso de omo ye nti meso me nko mama de omo ye de no ono anka sa woto wono de wode ye me no oye ode so hwe me niam agu abontene sujara ye de yesala me ana me so ame me bidie ton me bidie ase free na mtwe 11 cd wie o hwe niam no gu a me sister yi o ka cha me sister se me kunu na to ye nye me media na me sister jato no obaye kwadu a wo boy nyina opanyini me samra so a ebiem de me pese me bisa ne se se bia be ma na frim ono a na ho so na kwankro obetimi atere kumase a na wadi pa ahwe ne ma no a muchi ana pacha yenchi bet e wo kwa se ye nkasa yentimi hwe ma se ono kwaso wo ko ware sesi a ye chini kwan na wona we yes ade we de that's we wona we yamba pacha dabi osi wona we yin ne ma no to go yes ya me pengu wujidi ma se ti ho busel o de hey won ka he abusu abra Facebook dance me what dance pefe niam we and ma niam we won so mo beje niam no na me yi papa no na eyi niam no to go ya na so mo beje japade no nti empa no ene mattress no so ono ne toye nti ese me yi o ma de kire o mu ti mi ni na kire o mu no ena o ma se o ma wo yi betu go abonten ana ese on ba dem be mse ese mi ba abonten sa ade ni kwan so mu radan ni mu nti akoma ha o kakra ho me pacho de bi me kuma ha me hwenya because the entire dey ato so no say producer say wo ukuru panyi na yi ne ma itugu abonten anada no mu yi enya sa na mu ka no ena nso wo kirem so ono na kwayi begu abonten o ma wa no no me okay esrem nkwaye yiri hotel no omo ye yiri hwe ya abutuafo no koya omo beko no sanse de akumafo ne papai e de ya akrai eninti no abutuafo ne bi de akrai koy
se ebia no bia kofa ade bia akwakobo no no mede no koye enti ka abusuafo na kakra na kae no mu wie ye ne bibia no no mfa abobo ya else se mo no mako wo papa yi wa wura fie ho akofa kete enye sa no ma we de eya nyina hini na esiye esire mu de no na we okofa kete kofa obayi ba betugum se oyiji ne ma eno ma firim na yenso yafa ye de akọ ampa uhwie yesi be bag bia yesi omoye amlia be ma ne toy no ma wa enna kire se oye amlia akure se ono ane toye wayi saade na firim na chesa wale na wagunu kura ade no so nya wunu ane toye wa hwie no ma na a prupru bag ni ka se wo se be ma ne to ma wa kire se oye wa malia nti se be ma na toy ni wo be ma ni mama mre mu nso se be ma na eto atare na be ma ni ona so wonu ya na toy akra no kire se ebra ni kunu be na amlia no wo se ne ho so wo no so start open na wali nti oboare okoboa ekoto saade no okay wo so wo gina so se wo nuane ni ho wo asem ne se ono na ekun wa busuafo nti wo ma hwe nka ne ho wo gini nyina afiri ne nsem enam eno ho nti eno wo ba no ena busuafo na wo fie no so ka chansa wo ba ko wo papa yi ho na fa kwada no wo mfre abusuafo no eno ma kakra ka wo ho no yini nyina afa ma wo mo na fa wasumdue na transe na hwe wo ma no nti no no de ko ho abufuo ko yi mpadua ne ade gbegu abonte enti abra wo ba no so de kware frɛ ye papa yi ede ne ba ye was akran so kire se mpa no ni kuni ne toye enye ne sika nti etwa se so maka so wonyi eno ma ni na ma abusuafo de a ende o ma ani kunu ni pinpo enka no ho nne se okoyi mpa ne nyina o de bren so we wunua ne toye we wunua de a na ne ntabodan no watimu ye den ntabodan no na okan no ka chanse ene mehwehwe dan ni mafirim ena wo ma me bisa bibi ba o de ye kan nyina so ma hwefo nyina e tro say the story keeps changing. I don't get it. The man that is there, only Okay. It is a bassa papa from Nasa move a fan in your man. Say one of the uncoming Susa was or some banta for dying water because they are banning the and a copen. It's a chair of wood. So much are you? I got the uncle. Me kwa de ntabodan no ho kra na meko ba bia mimi gina sese ne yese video no ayeyi no obai kire se papa yi kwa do ode bo papa ne yi ne mako afa ebe de di se enye saa ne ma no ayato apansa ma video mo san fan to so ma me enye onu ne yi ne momo no an ekoyi sa nti be ho na me clear free mu na maka so sa mo je ntabodan na free ni nsem wana de me busa ene se say what they are a fancy in Kunjapa, the people say my no man. I can make a papa say no man. A damn no man, and the man of he said, one man, one my chair, and Colana use no matter who be a Nayan she, Yan and Pa, Yan people's la, what they are my yen to make as a jayadi. Peppers Benz, a prot now a jay, I will see a one and a motto, peoples, and a bank note to me. Na plot no mo Jeffrey obey in someone. Abi ye ka se me se me ye japade aye me made o nye me yire dia. Nti kola na ye mama mre. Ye mamre. Okay. En kola na ye me ma. Na me dikka chese so ware na. Akola na ye 2 years na 3 years betimi atene no ya ja no hon ti me fa kola ba ko bia ko kura. Ye na ye be hwen kola no. Kwa ye be fa so ye be hwen o mo bia no. Nti me kola me ye se dan no a ma si no. Te ade anka oboso kura ne se ni yem na no wonya ye ya so ba no fi so won ware a won fa kola no kotena ho but se office obe ware ana se ye mamrem no da be hu so de be ma be wuda sa fi ho na ni kunu si ye no e wo se be pan oba no fi sa fi ho okay fi se ye kola ne dia okay nti da na mekani na kire o but da no complete ye nti wo kotena mkra nye yi kita wo da na se wo de japade amaya wo tenanta abodan fi ora ne be busa o se bi atudane and I too. And Colano, and Tim Colana may give more 1 penny. No, fear than it is a say no, may bow. A dinoa on young complete any motor, no bank note, no. And a TV now, where to call. TV, where between now. And tis near Mano. Ah, Maji.
mo ni obey betena se san koda ne nti na mama na ehunu mu mo to adan no so asi mo to moto no na mo de agbodan ne ho branch se be na moye she a ye wo ho say wo de pipes ni ma ye wo fra papa ni ono no papa no e na wo se wo meje maye nti wo ko gima ye no me na abusia no ye yan hia me ka sa abusia fo no wo sirem nti da na mo fra me fo so kura me ka sa we abusia se enya me kwa ma se bet what the me din na ba ha me ka sa me kwa me timi ba ha me yia no e na mo se da bi me din na wo de ba nti wo se me ba ena me ka se papa ya made a enya de me ba fi se papa e di me anim e di ko no fi ho okay me ba eja na what is say me ho ye ho madam jo obeni an me ba no me braba obraba no nti nsem o ekoba nyina ye wanim sem bebre die minim ba me mfa se ba ko bi so na ebia me so minim okay yen hwe ba bi a be ma ni free mu no wa kire de bai okay ye dan na wudi animu na wanyojo obai bo na wanyojo wonsi unumi bo so we kwa ba ye ncheye ti ye ntena se ne ehunu de ekosi anse abeje nkrata no na wudi animu beje nkrata no free ubai wo ma wo no de ko ba sa se senia wo kan nsama esisi ye nyina a umu kosire mu me bai ne di kan koye okono wa ankrame ena mase so okoy wa ankrame obani kosire mu wa ankrame na okoye de wo sire mu omukoye yiye no mame wo koye wo kunu ayiye no wo papa ne wa ankra no me pacha adentia me pacha na ye nsem na ba ye ne de ko ehimfi nti ma honom na papa keto afre me se memla nti omo fle me no omo se me firi sada ne ye de emla na me se ma sole sinkra ne ne mantimi nko nti ade tie no e na me firi ha ye de ko e ma me refi na ma ankla ebi na nura na me ne enura wan asem kwa na ne ye ka na hey wo no wanya asem kese ese ya eyekuna wukura na ese wo de dom de mpanyimfo ta wachi mo mo de wachi ko kira mane na asem ba ya edi se wo ko ya esi ngumafo ko bro ko na panyini bi anta wachi o papa wo kro yi mu ko ye wukuna yie wura fi. What do you mean? But so say I heard the own team ko bi say me ko abusiafo ne bi wo nti omo na mo fle me say me mlano nti na me ko a na ba wan fa say abusiafo no ama na odi onu mo na ebe kan se me e ba cho eja ben na den bai sa ti wa kwa de wo papa nka wo nya na asem ne mu say me ba na de me bo na mane say omo be je krata no asem we na papa yi ka ho no ti me nti ase hunu wasam ka o I'm trying to help you me pese me push you sile ni mu ba me pia wa no wasa change reverse ya so hima guy me ji and maka sem do ko me chimi do ko wa bo ba chire na wo ko chingwa dada yanto aswe mpa chawo me chia nshira timu ne nyina se nyame nshira mu na dwuma pa mu bo ma o my Ghana yeah that's it ne ni wo mu na se ne o kan ono ankra ena mase so ankra okay anti aha me but wo mu anu no bae se nkrata no o pese me ba na meje ma ne kunu nti bacho mi sa bibi kakra mama mere mu no sa na se ko se bia ese me a oba no ano mebua me kunu ne ma no bra wa firi mu na me de ko hye me kunu abusu yansa anasa obeya na pre ne ho abufu nti de yesa won se ka se ne wo kana ka amamire mu pa de a ka mementi ase mu ebia kono bae no ebia ko be ka kire se da ebia se ne se na ba o ne me se mpese me susu a kire wo hese ya be ye ndai ba we se no me papa no wo fie e na me papa no ho soro no ko ye no nti ne minim se o mo awie bibia wo sire nti oba no me bisa se ne mo ko sire no me minim se mo awie bibia ne we so aye den na we san ba no se ankrata ne de o ja na ha nti anunti no mo se sa ne tie dia mendi da chi ne me fa ma o ne me siyo nti ada ya koye no ai ben ene ne bra ba ko ya koye no fa moto krata no ene dai na krata no ne bang no tumi no e bai ena ben se moto no sa afo ni je ebia wo koju okrom ana wo ko wire mu a fa ko ni sister ba ko abontani no se da bi ma ne nje moto no sa afo ano ena ben se ya friends and TV no
wo ko sire no wa ankra ye ba ye no ye wura dem ho ne hu se TV ne ho ene ye hu se krofo badam ho a anu no be fa nti ya de TV ne ko fie nti ayimbre Latif boy ne wa abontene ono so ya onfa mbre no okay neba de o papa kan nyina etesa ma ani de bi etesa me pacho ni na entesa o papa etwa tro me pacho de tie ne se moto no me abeche o me say oba ye no emretie wa ho kakra no sa me pacho simple dia make what you say just say omo ba afie no oba frɛ no wo den krata ne ma omo no papa yi di moto safo ma o say je na bia wo kodwoma na wo roma de akọ na ase wo mpe me pacho da bi na e ko say me pacho mo ka sa wie on wa se moto no o emre bi wote se na me se misika o moto no nti moto no mi twi o mo de beba na me ko ba bia na me de akọ na me se me nko ba bia nti me mpe na de o baba kan ni de ana evangelist wo ai madam unim no kore ba ko pe okay ena asam no kore so ya chetendi me mfa on say bia me nua no ana se we mininu okay me hu se mu wo kan asam ne ba bia no kore ne da no ko ne me de beto me nka say bia me nua no ka bia ma aha say ana se me no we kura fo ontoka no onya asam a me nka say asam nti asam ne de me ne ntokore de wo ba no kore ne de se me ka nti o se dan no ko mu wie dan no a ko ma onen korado ko tena hodo mo okay ba wan wie dan nti no onu nim de o mo beye ena ya friends an siremu no oba no wa ankra omo ko kra omo dia ko be ma me bayi wayi nkora be se miensa na se mienu dia ope no ne dia aka no no wa ma omo sister no so agibi no mo afia ama no ne ka no ha no ya friends an ni sister na wa bonte no se onu no man we ma no te se onu no ma no omo nko obi aho nti we ma no dia onko ba bia ena me bayi so ka kire kan se ampa ne kunu ti ase no anunti ama oni ni sister mo prampo ya aka se onfa ne mane bi ma mo no so onu de ne ba nko ba bia nti wa amfa ne mane a mane sister mo nti oni ni sister mo ya aka awo nkora nti ena ben se fiefuo na se oba ne ba ana se oba onu no ba na so oba betina onu ane ho ase ana na oba ba betina ena me de nsampa ma no eno se ensan se oba no na omoniama won ho nti o ka se nyo omoba no oba ye dia eye nye no kore no omoba no oba ye ena ben se kaye yenya ba dia ano na me ka se ka wo boy amane a ka ya mankora no ko fie ena wa ankrai ena oba ye no nti sesei ya be ye ndan ena ya friends sa na tie dia dan we no enye media obi dia nti obepam wo a ye hu ba bia beko sa na tie dia kosire ena me ba se sire mu de onko okay oho no mu na ya friends an kasa ne ba ye ena aja ya tu ya ko ye nti wo hwe mu asam se ne tie no yanko ma me hwe o adwen hade na ma ba bia ne ehumra ene wa mambe that's right okay se me kokotena siremu a ese siremu fi am betena bro no am betena so krum omra fi omra ene bro no so mra na me se me diso okay enti sa ade anya ade am betimi no ma yede atena ai so wakotena kremoni fie na kaka no abe woto no adwonso yetu wache betu okay obeka so wanye na yima minua ba no oni case ono peso klemu se onfa ne ba mobia ana busua no so peso mo kire ne se onfa ma de afie no yasem tio aba no nyawo dia akanfo de nka wale a nka ba no ye wo ba no de edia basiremfo de wale na wo 100 ema no ye ba ma no de edia bi ko wa ye ho ade onye ho ade de a nka ye wo de ba wa ye ho ade enti se ye nua na wudi a ya ma wo nya mobo nti akwala no wo de fa bi na fa bi ma ye na ye nso ye nya de ye nhwe no na ye nua no ba bia ne sama wo bia na ni ayede aje wo se wo banko ba bia na sabin produce ye chikoko edi na ba wo banko ba bia wo ban so a wan kraye wa ba betina kumase ya na wo banko ba bia se na wunya sama wo de breme na wo de bre na je se wonim dia wo ye enti se wo nsuo wanu nsuo adwaye dia ene brafom na tie dia ukunu abusuafo ne ye de
eka na se wo ufi sese atuwe de papa ichira ne se duada na mabobo no ne ma no ene wo nate ho ti obeda ba sori ne atu a ebe ya ne ya onu so ni sika thank you ente sa dia busuan no bi wo sirem nya se ya se ba bia ya mpene ya tena ho enimia mo anka wo ne wo ukunu di anka mo ba nko ba bia o na mo ukunu akonto na mutu no waja okwam ano ja okwam na busuan mpo no mo se ye beboa na mom unya ne te se first no ye mom de mari ne beti bi ne de bia ya dai ama o se dabi na che se wo fi se ye tu se si a obenya ba bia ya dai atena ene wo gu nkwa wa fa kumase ha awo kumase ya wa fa nkwala ne dia ene de betu bia ya dai fa simple thing okay mama one thing about Obraju Medie, let me emphasize this fact. We are not tackling the diabo. Ebeti mi kura but say be a diano a yeka wan say me anu ne kumu bi a wonu ya no. Yes. Lalam say the bibia timisi is a risky job. Inti nye diabo no na ye tackle for now. Ti be wo trim so be dua na eku na bi a wafa no time say you free tim. Me imam akasa kire me kura say yi sa dwen free. Okay. Abusua na nyina ye na asa ye nua ma mo na nte ase bi. We koya ado no. Anu de wo ba bi ankumafo ne kuma de. Atwem ye mema na obusa sidema ni fearful me call them say koya ado an me call back be 3 okay said the be ya ye be ma sunwia ba ye bitimi ya ye ne kama okay na me mpani ya na nka metu sa na mo no okay me ba ma me fancy ni say yanka dua no asem sir obey kunafo de mo akire mu no me te wase sir de wo papa ya kan me ti ase sir frisa say ya me a na mayem hihie nyina ne mabufuo nyanka mbehwe agusu sa ade na no ewu na wayi ne nema etu agwabonte na wutu no sa eti se tuo bi anim na se ye sede eja kanoyi ene ma wode ahometie kan no sa yamfa no se abufuo ne bae ena wode aka no sa but ma me se the evangelist kan ye no ye ha asem no enwuno se we spit it out because the miminim ne se ejuma we ayen me trendy me tire bibia dia trendy o but me who are trending come ho me din a meji and trending come better na reputation about from all because of say my better Obraju Medie so me pese ni pate me nkenti my ade bi na degrade me no I do things according to how I want it any brama bre me din ho inti no kura me ka kire onyina no se papa ne kan sa e bi enei mema wo kwan na se wo asem fufuro bia obeka ma papa ya sesa na no a ebia waka che but okan dia odika ese ma okan ba so wabeje eniema ni nyina fa niema wo ba e wo se ajapade enye wasem se ma tie mi bisa wo me sheda bisa wo se wo ha wo pa ne dai na wo se sa asem no ene how na me ka che wo se de okan ne de odika but wo ne panyini ne ba o papa wa habi me ma wakwanya bi na sa obeka bibia kire opanyin se bi aka me kan asem koda no memfa wo mo ma wo nyese me ne abusua na etwe na emom kuma se ya na me de me pesa metena na me kuru dan na bia mu hwie a mesrew maba na me ne me ma ba betenem inti bia sa asem no bia kan ho ya unti opanyin twesan na me ne wo ntam nya boko na yenya abusua se de tie no a obetimi ye no sa mede menka se mekuna wu ne meja wale se enkura do so enkura 7 ti menja who did say me pa cho Lizetta me pa cho ti me mama minim se de mekan obetima se ya baby ankomo na kwaduru no me wan sam kaya kakra bi wom meba mema waka unsa me mamu kasa mo panyini tena asikom che frisa na me pese metie ne de no last de me tu fu wo ho kakra ne se wo mo na otwe yo se nkumafo ne wotwe yo se ye den yo oba bia wuti ni be ma te ase no ba wu akokoduro wutimi di akonko wote ase se be ma ni ho a unwanwa wo ho na ja wodi wunyansa etimi atena ase ahwe o ma that is what I know. Se what yes awarija ekra ba sa na ti o wodi anu defe ni anu brebre sa na be ma na timi ahwe o mama na hima wako akosi se Matias ye
ba ebre bi no na hima enkomo na edi en mo nse nkola no ba bi omo wo no omo hwe omo ye when evidence it is the same person me man ba me ho that time there you are right but when you try be cry when try be cry unu say based on akasa na esi ani nti na ma wo de kasa what do you meba mama matie fo nkyere o madwen kakra bi na me hwa de e bia na ye ya ewo ahai ye hu no different menim ba bia wo nso wo hwe free ne sede wusi hu asem no esi efa obayi say aye no ba ya media mikro minkumafo ne me akasa eni mikru panyini yakasa nti me mama ba bia nko ba bia ekru panyini so se amamere mu ne de ma ne yeye ma tikase nkokoda ne ba ye nchen nti se nkoda ne ma ye nchen de ne sa kosrem na ye nsuso mu nkoda ne doso eti behwe wo mu obayi se wontimi nko na be ma se wotena kumase ha na se nkoda no bi hu ba asem a emebo mama ne asem ne nyina ne oba ne yaw eni meko Accra Takra disunwane ehwo na menam 03220 835818283 kumase nka ho yenko hello medafu udi babi ofrefi baba cho ya femi na twafo hene na wadawro ma facheme ni wura mu wie na asi kumase nka ho facheme ana yente na twafo hene oba no sebe ma eyo ho ade a esiremu no omama mele no ekere se enkwara ne yo mo de a na se wonye wo ho ade edi a enkwara nye be ma no ebusua ne de a na nyame aboa wayo ho ade omo se ahokyere wo ho na omo boa wo na wo ma hwe mani bi ama wo na iri omo hwe o ma no kura ma wo a omo nyinyina eyawa wo de a o se wo mpene ebufu enti na o papa nua bedi wachi ama abeyi enkra ta ne ade di moto safa cross menye nitete sabi oba no odi ebufu na yesa na mpanimfo so ka sembi se o fa nwansira ho ebufu a sabi ubiri ukuru ekimisire oba no omra fom na wo ka sembi sanka na pese oba ne kura no ubie ki na manama nani so sabi adaho nanka ka se ebufu na baaye mi wura de baaye o de ko ayo facha me ni nyina yenye pempe so ananko ni ehwe nkwala no ne kekama etimisire oba no omra fom na yie nto ayie me da wase ba yo me so me da say hello TV ne dia wutie pe wakume pe pra me kra brenu nti hello assalamu alaikum salam me da fudi baby afrefi me kasafi garu tempande yo awie chacha mo pa yankwe papa to we die ese oba no wonya butre na woma akola no omo enko papa ye sim for die ye dia jadie yo me ba cho ye da se sremfo na efre yo yankwe hello when about duty or telephone ho asa na nsa nya ha wo yin so mesrew hello TV ni dia ni ekoye ni mu fise sa na line na hijacked hello mama ba eja ye na nso ba cho wudi baby afrefi me pa cho me say achim oda asene okay eja ba cho ye ntie we me pa cho ba no kreni as a 9 no worker na institution eti siramo momwa na mane why madauro ma antisa papa no wonu ni bi ma me no nti me siramo a madauro ma di nyambi so me kia me papa no oti ona onu mu ye na why show you oje wo so epa hello for wudi baby afrefi me wafem kukua me fresh Accra kukua mpocho yeteo kaka mpeda mzeka hu ide
Eraban ontum kana sambe oyam do onyi ni so. Nti mpanyinfo ho won na nhyehyɛ no won hyehyɛ. Japaze za osa da was a man. Nanka so ontum decide because mo would be some question cry ontum ya no. Onhu zonka. Onyamboa won boan. Me yeda wase. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, madam. Pacho udi baby of refi. Pacho, yes, me Mama G, the free Abokobi Accra. Mama G, Mama Pacho yentewe. Yo, mi Pacho Obahima bidasipa. Dia mi pese mi kakakra fa hunu se. Mami no. Eni se onim na asemuka. Nti mu de mu ka kire egusuafo ni se omu fa chenu de waye bi omu fa chenu because of nkola ne die se ne be ya omu be hwe nkola no na ochina omu abeye nkola pa penyimpa ewo kurumu ha esremo a mate medase epa ma menye no sei mesa ba ahoma no so ebiem udi no mirrors if you way Lizetta eja una wo panyini du baby aye mofra no yetimi gi ye ho wo mo nsem ne aye acrobatics hwan a ebesa besi mo aboso enti medi adwuma bi si wona so wada roma se de o ka se ben ye wo yonkun fanza wo ye wase mumpini mo achi kakra ho na wonso ne mpanyimfo mo akire no enko kasa na mo ne opanyine ni abofra yinhia na yenhwe kwane a yebetimi afa so a yebe yenhyehyɛ won kodaa ne ho na wono ankasa nso yebetimi aboa ma wahwe nkodaa no na onsusu ne ma adwene ko wachi ne mampanyimfo no mo ofie no bi nkokasa ne koje afutu me mamo na awotwe monko na momra mo ba de mpanyine akabia no yenhwe se wonu besisiw na sanso ne enso yenhwe se obegye yensem aye de enye na yakabia ma eno de yenye ne sawa wate to de ne mampanyimfo no nkodi nkomo na you are there be from angle yeah triangle and as a rectangle we a subtraction angle okay ma hwe ade bi ma hwe oba na adwene sisia okay na adwene nyina na se nko benyanka abusua no ne kunu abusua no entena se no munta na chi opeso otena kumase ya okay na oyere ne ho na obwa no ye hia na se omode omo a support bebuano okay nanko otena opese nko ye kokoba tan ne ba bi msetem ko ba bia nanko ginam nanko opanyine mfa na nini akire okay emfa ma no okay okay enti eja wo de mumpri akire mra na de monko keka ne ma bi nsie me pese obi abeka sabi ye debi baby am there sin de e reverse gia na so change na ko ba seconds okay sebi me yere ni kunna ne brada film nkola na ye baako 20 okay ene sisi abusunya na e ya adwen se be hwe ya de entino anti ono no de 7 nkola na bi so maka ho ne nua pani se dua ne kun nipa 9 ni kunu bra pani e ka ho oh okay wa mu mienu na mo ma mienu ene wuye no nkola na baako 21 na mo wuye ne baako ne ka ho film ne aka 20 nti wono no de 7 ni kurupa ni de 23 13 na 20 henkola we mu nyina abusia no se ye betimi ahwe ya de wo so si twena twentwan na intina make say nse break o boni twe aka na begina ntem eti wo de boni kakra akra ma me na mo de mu nkwa akire na ne anuafo no aka no nkodi nkomo se obayi osua waye niema bia na ni se waye na opapa nso nka bi ma no ne yenhwe de betimi ya se bi kuma se ana me nko na mabeye abusua no wa hawo o na wo kuma se bra pani wo bet asase no wo ye serious wo nti bibia ne a muka se ye nko na nko me hu kwaya be kwa akofa ji se esiremfo na abusua no dodo na wo sirem nti ye kasa ye kan wo ha ya enye ti ji se mu nyina mu ko sirem ana sa okay ma e pa chombe se mbisa na se waso omo ankasa mbetima hwe nkwala no tite inte se wagu a wale ni inge so omo mbetima hwe nkwala no inte se omo pese o pese o tese mbetima hwe nkwala no tisi a menya nkwala no na me nkwa na ase
nkura no woyɛ mo de ɛna so mbeti ma hwɛ nkura me nka sɛ lukunu wuye no me gya nkura ne ina aguo na masako wale ba bi foforo metena se ahwɛ me ma na wonse ubeti ma hwɛ nkura no pese mbisa ne sɛ nkura no wuye no me kunu wuye sika sai ɛna ɔde ba sɛ me fa hwɛ nkura no 3 months bisa no chi eja obabani ma boma ni ma shada na maye ade na ntwibi mama soro na wo keke wo minim de meye ntira me se kabi ma akode na de munko akiri na ne beni ni nkomo bi na ye nhwe de betimi ye betimi koso no wode na sam bedan ba asa no de ba na mu oha nti asasa ye chekere ne pod ye den ana evangelist akire pon wo ho enti me se munko akiri nkodi nkomo mra me se eni mampanyimfo no bi nkodi nkomo ye de ano brebre ene tene wiase na hima yo inka nkofo bu anka ma gwa wo mu nyina na hima ba me hwe mu din wadawo ma me fa meteka ma fa ontesu ase kakra papa yi oba no no mebo bisrew oba ne de dia okuta o te se gosia ene ne nkofi ene ne nkotena ase ma ne nkyerɛw ne hawo ene di opese hoye ene di sisi na wo mumu a wo yapanimu no wadi ene mu oh mesremu niemu kanu meti ase pa ne kanu but as me menti ase mu se ka me bayi krampo ma kwanya ka ebi akasam ne enduru sei amaduru ha me swade but metimi akase omo de obuo ma me ye meka bia omo what you say nti petre kakra o ebi ano se ne ameka no asam ne ba me di akire no be kofie na ma wa hankra madam wo hwa ne bibisisi maso kakra nti meti ase se obi wo akire a ono na odada me bai esai na adwene ka ente sa dia ka emma sa eno de eba no so no asam no so nti na adwene mu no mehu se odi yawo adwene no kramporo abeye bibia wo ka se nipa mboa but ni omo e kama no eno no na ye yi no nti na kire se wo a wo bebua bia wo ye nipa bone ni omo tipe point no se ye bia meta we mu chia se so meta wo bia chi se aja ya metiase we dey buani guso na ye mfam free ho wate Catherine I'm mfam free tre hamna na me yenko nada wase na machia ahefoni tifo ni ma Sarah woko otie de bia nyamishra no na Sandy's Pastries and More ono so wa iduase new site everything pastry name it ono so de bia otie ehwe program pa nyamishra no asam no me da metina asam no so honestly nensam no ase twist and turns be abem kakra enti ase me kra me to no ma adwi mai me na kakra because the odi kind buy said na wo ka se producer kra kan no and na ase nsam no adane abutu well enti ne yenko na de no so wose mofra no ni hwemu na ehia se abusua ne bema sese no wankasa so se mofra no ontimi omodoso omodoso say me bizan 3 times so ne how nyina ne say ni kunu panyini say se ne manu gunsu gunkra mani me bisa busua no wayi ni nse free nkoda ono ana papa na no sama ono ka no sa na obey kaye okay what you say no no be kire mu de ntie ma ne kasa okay eno papa keto enso a kire de ntia akofa asem ni nyina bai nti leakage ni nyina ni gina oba ne side ho despite the fact say omo no ade e ho asante akre wa ha be wu a ebusuafo ba be pre japade eno de o ma be pre japade ho en 1 to 2 achi ena se ye hwe oba case omo de amamre na ekasa wo amamre ni amane na ekasa eno so emu odu untimi emba pa so obi amamre mbe fire me fire ya dwen me kasa eno ti de me de metimi aka che me nua ba ne se omrafo asam de ba ye ka said the best I can say you are grieving and also de as a hatred be a show mu nti ama wo de abufuo ne nyoma bi na wo de keka but sa nyoma ne emfa nkasem said the ka no nti wo mra fom na said o ka say busuan pin o machi na wo sambra no ne nhwe se ebi o mbeba na bia yeso yetimi ne oba yi so ana ne papa ne kura timi ne na aka kukuwa masem bi kakra na bia adwen no
asesa kakra because enye bia anye de ya wiase mu de na meka say even nyoma kra na omo besesa frifie one ne tabodan ya papa na oka ho asem eno ye oba ne be ma oba ne kunu no asem because omo na kopes adan no and ajapade no you guys understood the whole story minim say the musiti as here fire sir minim say maybe say omo beji die what's the video now with the bar first day now your boy na your day what's your mobile and empire your man get to the before meaning the family didn't come in for a dino they came for but say begin all starting there say na oka na oba obusa no all start na ogintina me ama asem no skura na I say adane dane but me dey me jina so sisi America ne say mo fra ne dey omo hwem na o kan me say wo sisi wo sisi nye omo hwem na o kan emom asem o ka say mo fra no ugum ahia because ayo ma say dey say mo fra no they have to be with them sana amamre mu na ekire ana so be wa ha bon mo fra ne say wo mo nko ba bia enti onu so betimi agina sa asem no so aka de o ka enu na esre betimi agina sa asem no so aka de o ka tena kumase o de oni mpanyimfo ngo kasa na ye hwese betimi atwe papa na no asem no kan na sign na ya sre no ba na fi se ne modern o o hima o be da atwe papa na no asem o ade ay amamra asem ne ko ye sabi o ye mfantin me kan boni but fantin fo sa wo fie asem no ye ntimi mesesa ne ma obi a o aya dia mpanyimfo atwa ato ye sabi a motwa ye di so my papa ne say ne be ma ni hunu ne ma bia ni so anka medu be ne ntama yes ntini ye ja konkon say nti oba no ni kasa ko kasa me nhwe e dia na be ye nsera de na ye nhwe de amama de ye nsesa no sa pepe mama ye nko oyema da se ko ni wo se ya di sa wo wontafo a fa ba kokko tena mozomu ne fa ba kokko tena nhia so omu nyina hwe omu mienu enso omu yentafo ga ne se papa ne se ga ne hwe mu nyi bi won fa de akanko sire nyesa no kai na amamre bi wo ho yesisa na bible mu ko yesisa amamre amamre bi wo itimi sisa no nye show yi so tie enya ha wo de tie wo na hospital answer ba nya ha sa na pesa mchiro be ka asem okay hwe esemfo no ne nkumafo no kwa no oti ne kunu ti asa no mpe o masam no omko na otimi hwe omo obisman so nko bodua asem na de enya si hwe enoma na ba ye tie enoma na wo se wo yi enoma na wo tugu ye no o se dane de oba ye no wankasa but ene wa no achemu se wo de abufuo na yi enoma no yeah nti abusuane de omo nka se ye betu ne dan nti wo mo se enkwala no e ya mamre so so omo je o ushi wa wo de te wa betimi enkwala so aka wo ma o amamre mfashu amamre no wo ho tie amamre no ho nanso ye nhwe no kura ni ehwa ade ye hwe no kura ni ehwa ade o eye no kura se wo betimi age wo mo ma memma wo abi o say ba no omukoye aye ni wieye no wo sa betena ntabodan ne mu no wa mo abusua no amane ye say me ba na setena se me betena te se de na me ni me kunu ne tie no enti se wo mo mama ne asu se ntoto ye bank ne kwa san da ho ye mfa nya dan ne wie ne mo ba ne nkura ne nkotena mu ni nti ko srem ne ewi a waba wo se da eno ame nko me so ame mama ba bia nko ba bia eno si kumase a wo edie dia no de man so fa go sire neba man is kebi so fa fa me de me kire de okan mu me de o de man de me ni ho no kire se sa wo nko de ne nko danso no ase unfa bi mu obia no sa de kire bibia nko da ne bia emebo mama ne me na mo kumase ya asam ni nyina ni java ejima de okan eno de me tiase ana ga no so person o chese bi ko ka so go sire mi wodo ano na kai e wo kire ne so ko sire mi na ko ha kotra ha wan kire ne bibia sa ena hwe onyema bata yo nti solution ne ye dan media de minim ne se so fi so betimi abɔ no ho so no hwe ne ma that is it it is a mekase rapala se no ka me ya tesa de ka na me ya se wati anu ne hwe ba to fi so betimi abɔ no so no hwe ne ma de a na se meti kumase na me magu srem de emfa nti bia mama saa no wo maka nti so maka ma che me ho ase me amni se yankopon mo aso metimi ahwe me ma
And then what you want is Mamma, and men are the best way. Say, many come on, I'm interested in Mamma. Because me there. So bet me I'm also part of it. Naima. Medas. Oy manya safo nya me nshira. Amino. Medas so mama kwanya. Pia. Na ti. Asam ne yebo no bono no na mete achi na mehwe. Okay, o kanta. Yeah. Medas so ko ha pa. Ana e ma me nya asem be free mu. Naima me chia nchi hene. Yeah. Na de womni. Naima asam no nye papa no asam na meka. Ana nye de owuye no, ana nye oba no. Na emum mama no betena. Yeah. Naima. Yeah, ade ane ehwe ba bi o. Yeah. Abaya no pre wo pre no besu daachi. Yeah. Naima hwe everywhere. Se asem o kodi asem ana wo ka asem. Na wanyanya nsani oben wo betuufo a. Na sabi o konya jimifo bata ho o ka uguma. Udu ba bi na opema otwene ho. Beja omu. Naima nkola 7. Entina wo hwe wasetenam. Na to aba. Hwe asem sina na hima wanyanya nsani bia ma wankyere wo nsemu ankyere na ukonya kwase o mankwase adwene nti bebredi afutuo bi de ma homo achi akoka kwam enani yakani say yo echina nko akola akuma ko 7 a day school fees can you pay nko school fees kwa top money for free ho antade entje asem wo asem bi tu obi na eto no na nipa na odi sa anyambra na say bo me pa ocho yentina ne enka ehun ka bia metua wote ase ko ofie ade achi ye no kosi asabe kwase apanfo obi no mkeka gu na so enti ase fanko police station chi no mi anka be chi no mi anka de ne be court ade achi ye no ba na na adwen sesa no ko chi nipa no o chi nipa na mi banza wa chi me dia mi ni hwe de ma ye court afa dubai bi no obi adi na bro no o pacho nya ba ji wan city crowd abrabomu no nipa oben minim sofu bia ne nsole ma me yenu nya issue ana omukire no no frɛ na asole mpanifo 5 omutena ase ana omse da bi me enche ge no e bia scan oni nipa 5 plus sofu no mo ye meeting eche ge no asole ba wo because oyedi na asole basika ya che ne ye bibia wie ya bibia twa he no asole mpanifo no bi ni sofu ni nya issue okoga no na busuafo okoka che ne se o sofo ochichi na nsole ma na unim se sofo no yes o bechiw me kura me kan bia anye that's right nti nipa de pia na atwene sesa so woni nipa esan a wo wasema ya wa enasem ne wo chena asem wasem bi wo ho a obi ma wo advisor susufa wa adwene de na advice bi wo ho ekum nipa bebretie bad advice ana mi kunu so ya de mi anka me shenika ensodu anadwo no oba ne nam wa di bi awie dakra mi anka mi kunu sa ukunu mi pa na ukunu wale mi gapa ma jane wo boa entie nkwase afutuo bebretie nkwase afutuo mo babra ba se ya na hima me baba ko ba yo no sosofo adwuma me ye na enye ma me ni tua me ka 3 million ma bi wo ho o se mi nya na me mro be ma me 5 million na so wo kwase a enko tina o 3 million gani ye di ntina mu a unim say man ne ma 2 na ono mu ya adwuma so tu am ka 1.5 na mom na down for no a wona ne ben no na kola no me ba ne ye gudu ma no enti o time ma no to the sense nka ma me na kola akura na onya den o mfiri ho na ma me no ho nche no ebi o ho tuufo de yaw ne tuufo obi da me me ne fe obi betumi aka wo bra form what ma say enti yamra say ya mami ena wo nkola 7 ukuna frame ukuna busuafo say papa no yenso mu papa na wo ka asem no na na big mama mo me hwe ba bi wo dia na hima wada wo ma manu susumi na so papa no fa ncheme hwe papa no ifini so hwesi ne fom hwe ne mpabo ahyem ne ntade hyem ye ni ba bi otio ebi ni hompo thank you fans order bonting thank you ni nua wo ma 7 ni nua no me ya ni ensa na wi yo ba ko wo ma 7 ba ko so wo ma 13 tinkola na se 20 ano no se obi anko betuma atwe ne ho ano se da bi mintimi nya nkola na ma oso sa nkola 7 yi bi na me fa bi nkosidem na me nua no bi nso nya de emwa na ngwa ba ni atene kosire thank you o se da adentia when
wanya nkofo bi o ka kira wo say ana e betu ahwe oba ema kwa mamu fa ko enko sirem wo de maame na not na dance dia na odi he was blaming the man na eduba bi ade sa maame na odi wachi duadu no obetu wani hu no wo ma waduani di ne e kina odon kwase pani my policy was very simple say asembia ye de brene kaso e bia me manu de ya betre kumase ntimi mo mu nkosi ntimi kunu mesra wadama bua me na betre kumase pa kura mbedi na me de bua ya sa hwa babo sa no brebre na hima enana me ka man for pacha wo dem odi bempa na de bi difo na ma wadama me ka me sinto kese ba ko pa kire me no nya sam no pa me chewa wa ha me mintimi nkawe because asem ni nyina ko wi acha opa ye pa acha no wa mpene a wo de pin be difo acha opa kire ndiem na wo afro na be wo te masenti wo no okunu abusuya na enya ko danso ana mu yesiremfo nkola no nso ye emema no de enti odama bema mesre memu mi pese me ye batan bi a meka me ba aboa no bi obi ana pese obi te ne ba because obi ho te oba akwala no de ne fa ya omu tim pese pakura medi mahwemba today mu so memu wo de sabe unya bi ba fine wo nya bi ama mi nya on paibo ene wakoma it's very simple oka sa se wa sabe papa no te wadi mi ana dem amane bebre na ni nipa bebre na menka na sa nkofo bi amusho amati no kanka meka se obetwa ya tro because oba oti ukunu wa fa danka dan papers naima mi di wie no wo ye nkofo bi ho amatwa ho ahia sabi producer ye bre no nkwasiafo bi atwa ho ahia ntini ebre o omo pia ye di nkomo bi akire ye ase nkofo bi akire bi anyo thank you and yes say but do baby now pem wo dan wachi apam office ani pa no hwa minimo bi a waka obi achi ma de ase no akokot edu baby media dance ye afia friend na trom na wa papa ketu ate ya say me de nyeme na me ne bae o ne we ne bae su sa wa de we e wa ha ibi be kura no uti ane na so say ubo bibi abeka no hwe de wa maame na no te ya no kura nim ne no no nanim no opeso o kire say o ye proud to the sense o be pa ono ane papa ne chew sampa ni kunu abusuafo na chew dabi ni pa bi o wa bible say wo hu ya kan say ko wa ayire no emu be ye bum posim inti de wa ya ni ne na maame ma 3 months na bi no mo ma ye tu kurampo kumase ha odu so utua wo ye bibia utua o okoti efia betia na akola fi nkola ma kuma ko 7 basreji se otobanda wasre one kasa chena se na bi say big mama for all due respect say nkola 7 eguo ba mama so okurampa okobadanda na me for kwara me chefa mbo exactly enti de maame ne ya no obesu say ade ba ko ne say one thing unique about the new Obrane say me ubaha ye wo hey nobody fears you se wo ba na wasem a wo de ba e bi na prosper se wo de ba ye ya me wo ba ko bi ana me fe ba ko atu ye nei wo te ba bi ne na twema nso wo de wasem ba na ba bi da ye de tu na se wo mpene na ye o se yanka bi ama you can go and die pacho we are here oh yes ye wo ha said do quarantine ye wo ha no faking no pretending ye creative ye real da sembi ani ho no ye obi amfanye da bia nso no obi de na sembe da obi amfa na semma no ye betra se edi abrabo mu nkomo ye mfa obi ametra mani efra na mani te ye na ye inti wo ba prepare say wo be pe no kure enati will give it to you as it is obra to you ene ye de ma wo adafo ni ahwefo ma mensanso ena masena me mama kwa ba se mo ka me ho ne kokko share video no e ba na me ka wo sa hada so emergency Ghana TV like na fe share na subscribe man na abusia yesi pelifo dware wi ana se peni dware wi ana se nsuo asa ye ma mi be tie futu a abiafo no di tu dwana ke beboa amasu dwaba ena we kra no senka ye papa yi e ka asa ni poni mie yi e ka asa asemi ena kodi abotre e kire mu kire se wontumi ma na mani bi enkonkotena ba bi no no so entena ba bi no kire mu e wo abotre kwa so a nka we nyina enkonkoba nti onya abotre na semba ye bi anu ya na ere eka anu no etumi siesie asem esan so esensem nti sa asem ba
yɛnya abotrɛ ne yɛnka na asomdwe mu yɛmfa yie ɛnto yie na asomdwe ɛmbra busua ha na mede wobɛsi yɛmfa mafutuo ne yɛmfa nto yɛn ho fo sɛ asɛm ba yɛbɛnya abotrɛ ne ahyɛ ne aka ne afei asomdwe ayɛ atena ne afoforɔ ɛntɛm medin a mede so no na na akɔhyia de pa ha so ɛyɛ Emergency Ghana TV sɛ ne yɛbɛsan so ɛhyɛ mu wɔ ha bi sɛ mantimi nka bi ma makram